Good afternoon. Ebisi fuo. Jesus nyame adomo ho ye. Aha. Ene ye Sunday. Ye wo Germany, Stuttgart. Aha. Ene papa ne ma. Omaba playing ground. Ye ba be di ago kakra. Aha. Onse. Hey, Adwenepahene. Ope umaya semo. So much movies. And you about playing ground. Hey, Mushani di kawaka kra. Aha, yani Adwenepahene. Eni krani na omu ni no mu happy. And na Sunday you see antena fie. Though weather in shada nye but you say ye antena fie. Aha, na you about playing ground. Adwenepahene ne ma omu di agro. Omu di agro. Aha. No wa share. Last time me be a live video na me bought Ghana for na ye di sika koma omo a. Omo na ya se na chi no me ye o amanfo bebese na adeti na wo kasa se Ghana nya abroche nya Ghana so nye enti sa abroche nya dia e de yembra fi nana na Ghana for no omo suban no se abrochire nya yembra fie sesen obi anka se abrochire enye obi ani honom a wakasa abrochire enye musuban a mode te honom no ena ye ka ho asem se ye disika bremu a eya monna yase eno na sem na ye de ye ka yenka se ena abrochire nye den enye abrochire di obi ani honom a obekasa abrochire nye abrochire eye abroad eye so obeba but ese unhu niema bebre eye de ewa hanom. Aha. Oh, you guys are looking good. Thank you. Adwenepahene ne ba. Who had the oil? Papa pay you. Abrochire ye eye pa eye so obeba but ahanom no sika no yensesa na wo fom sika no yensesa na wo fom say even though Christ is sika no wo fom a enka yekoto a enka yebebre nti ye ka kire mo say mo ye de sika bre mo ana enya mabusuafo nko a mesra mo a mo wo so mo bedi adanse even though mo namfofo a omo Ghana mo de sika komo omo a omo nka nkire mo say omo damase even se nipa na okwakoyi sika no nka wo de onfra onyo onka nkire say ena sister bia mensaye den akasika but nipa no wonka o expect say wo na wonfre no wo na wonfre no ensembusa ne se ne nsa akasika na na se ne nsa nkae so amun share video no aha na ye Sunday aha ena sisi ana abrochire no enti se first ni bi seriously say abrochire ye din eno na wo ka na Ghana for no medja lie say abrochire ye din hey abrochire die aye de enti se first ni bi first no na unama utimi hu niema wa abonten bi wo hon ma no wagya TV cars ne sa niema na o magya ato honom no wa trust say a gift ubetima ye da fa ba se no Italy minim honum aha Italy minim honum me hot dear first no mo tutu niema egugu abonten unama ubetima fa TV kama now dia eden abafi ba sisi ano abrochire ne ntse first ni bi ayedin pa ena woka obi beka se na abrochire ye obi anka se Ghana for na mo Ghana obi anka nchem se abrochire nye de enye ye security e wa hanom bibia ye tight e wa hanom bibia e ye kama e wa hanom se wa hu but abrochire so se wo ye Ghana ni
ana wo ya Ghana ni na opese oba abrochira eya de bia futu a me de be ma young girls no any young boys now free Ghana e ba abrochira ni say wo ba enka be ya better say wo be pensa no adwuma bia ye de asua oba wo betima asua etrebo seriously so wo back from her now ni krata ho na wo fia wo betima nya wo nua Ghana ni ama obeba ofie na waboti ayede waboniti na odi ama no na waje usika ahye ho enti no se wo ba abroche na yes oh me ba university na call Ghana ni na ye waste se wo ba abroche a ese wo pensa no adwuma bi eyeden esua ebi ti se emema no etreyie ena ma no so no emanu so 3 eni say eboni party because wo ba hano ma say adwuma enkitikiti we ya say wonya nya krata no na wo ba yeden wodi bedidi kakra say wo hu enti ye ka kire mu aye amuntie enye say wo tam bag na wo se me kwa abrochire me senkam wo Ghana me nya sa opportunity na me wo Ghana ka mesua kam na me ba abrochire ka mesua the way si botre asana kamaba nti nya ye wa hanom se ye ka asem a kire mu a eyese mutie pa because se ahanom no krom hanom sa no adwuma eye Germany hanom Adwenepahene hey mo she na eba do aha obi say aha adepam yeah adepam so ye good eye mo na na naso wala to share easy more anase adepam so wahu krom ha no mo ba ubetimanya ayi adepam ade ewo ufie se woni krata ubetima pam Ghana for even crab brofo krata woni abrofo namfofo a omo betima ba efie honom aba abayeden ni na no ebeboa bema wo de wonsa ye de akowa no kopem se wo benya obi krata wo de beye adwuma so ho ana he Moshe fresh boy Mohe Mr. Moshe video no Moshe mama pamocho Adwenepahene obakasa na obakasa kakra Atiefo se bia boko de ye cheche mu nyina smart ase ye se na ekwasi da tuntumfo wa pafo no mo we samre omodi dia de da omodo muska akwa koto correction so me kan no modwa eni abaha ye di agro no ate ase ye se bla be di agro free anana mboa bia free on bia free be di agro free nothing free na coffee na koda free sai pepe so da baki TV all kan oba so anu ahye efutu obi odbema mo bia no Adwenepahene honhom ye de ete akire nti ese mo hunu se de obeka bia no no kre abrochira ye te no mpa bebre dwuno sa abrochire no bete obi sole a o mpese mba abrochire good so be de ba abrochire but wo ba no akwa ete se rough road na wonam so sa akwan na wonam so na akwan na enye no wo de car nam so a eduru ba bia car no esheki even though what a flight mu kura na oduru soro kura crowds mu a otum se duru bia plane na de pempem sa na ablabo ye de etie to ba abrochire a nipa bebre wo ha obi oba ase no wonu ho so ye de oba ye beginning no de oba ye de obenu ho because first of all be drop abrochire ha nyoma bi o wa wo no expect say wo ba no nka benya no so simple no onya no sa so ate ase but it's about time wa wangasa no nkakra obaye de obeduru mpempen so apeso ye de uduro nti abrochire abrabo de enye bete sa uka Ghana fo no se omo se yembra o da bi yentimi nko se hanne ya fa awie what I said omo se Ghana den no eno so muntimi tena Ghana momla o ye simple sa because say wo move akoba bi sa no ba bi a wote no wote ho ene wiase no ye nyina fa hye tim se ba bi enu ho a homle because I can't share video you so be a share Ghana for kure omo Ghana no
omu discussing here wa abrochire. Sure. Ghana for a discussing here wa abrochire because uduru Ghana aspens no mo ye no. Ano edene. Nti wo ye boga okokodura na ade bi wona sa bia obusa na wo twen ho mo say boga wo ye pepe. Nya se obi ye pepe o. Wo tena ase na check say me wa abrochire bia a week media bia 20 euro bi o. What I say because obu wo ho a akoto na akokɔ akokɔ muntie ne ye obu akoto akokɔ sa akokɔ no akoto no Elias beje Drake akokɔ na akoto no sa akokɔ no wo de beye aduane bosome wo twitwa baako a obi ono nko ate no twitwa baako a wo de ye nkwan a odi mu 1 week ko munko tena hase ni agro wo de ye nkwan a odi mu 1 week after week no se week ni nya nuru ya on ni wa wo nsuo wo de nsuo awo no wo de nsuo awo no eno ne friend said we can say o frefra mix wo say wo ho a na wo twimaku kakra no de gum ti da bia na dwan na wo di no onya taste bia onya original taste no obviously I just share thank you all because of so person dey wo bo ska no na ono so abusuafo hunu say otu kwan no waye bibi ye the pressure ye dey ato no so ba sa nipa kro no a wo bo asa ska na woni aduan papa no abrochire de onidi papa wo ye dey ya na obodi be ye kama odidi papa onidi ba yes obodi be ye kama but brena wo bre no esa wo ye dey usu didi kama so ati ase brena wo bre so didi kama eduru mpempenso bi a no so okay ba bi a maduru ne de ese de mapem enti ese me hunu the way me say that to me no my de afa because me nuanom abrochire na da ha se no eno be hu obi hyepe obi timi pia bonten me de no kora bia meka kire obi timi pia bonten na okutwa pictures no da beto no to pressure ma amanfo ayu e ma na ni sunchi dabi what you say obi timi e dey obi timi pia bonten keke okutwa pictures okutwa pictures not to pressure ma amanfo sa pressure na wato de ma wo what you say obi wo ho no to abrochire won ka no kora fa nkire wa wo te Ghana da bia me ka se akwanto die mfa so wo so wo ba abrochire emu no kwase a but mfa nche utirim se abrochire emle abrochire tense ne Ghana because wo te Ghana no e bia me ka se wadwuma a wo ye no e dey wo kwa ano tama pe na ye de okokodura dwuma mu ho no tama pe obi e no te Ghana alarm sheda ye de enya no so ati ase tama ope e na akokoduro no obi okura mpo na obetimi aka kire ne boss say all is good umetimi da tana fo no we di agoro what you say obi wompo na obetimi ede aka kire ne chef say ana ne boss say oyale entino ontimi nya de adwuma ontimi adwuma no obi won nsu atompo no nsu ato no osi buoi ena nsu ato ena menko ena menye sei ena mde mabre menua sa nkrofo no bedura abrochire ha sei na aye den eda momo because enioma we dey o expect ye say ono oba no enkobehu no obae no we hu no sa make us na danfo bi tie sei na danfo na ka kire say be men abrochire di a oba ya benya we na nipa no make us na busuafo kokko bi eda ho nipa na kwa koton nipa no kokoton kokko na onu scan bae na odi efa kana say ekwan bia obefa so bia odi ba abrochire no obedure no hu say na abrochire amokan say nya sa na tie because me aka sa Adwenepahene me na bi to me ka say mba abrochire foforo na me hu motorbike ne atwera bo ho 399 euro ne atwera bo ho 599 omo na me na omo nam sasa na maba abrochire be bosome omo na me na omo nam say we die we 399 die we eni be bosome miensa meto be 10 akọ Ghana endi be bosome miensa meto be 10 eda akọ Ghana afa die menua eduru mpempen so se nipa start se wo ye adwuma no eho na abe hu se utua we etimenua no mo Ghana mpese mutu kwan akonto de ye akonto but ne no mo ni nya de na ho so mo woni da ho a obi nkonkodi usika so be dura abrochire na wo nsem a wo ka no udwa wonum a na nipa no etimi ba abrochire ebe hu a omu obiem obi wo se wote abrochire na me wo cars be 10 e wo abrochire ha me ba bia me te kura de tuntumfo kura me ho me ba bia me te de hwe eskafom
Afre de ne nua eba abrochire ne bi. Obeduru ye no, was oh kojo. Ma beduru na me fa me. Was Jack. Sisi an menya yi kakra metu kwan me ni ho. Oboa. Baabi otene me ka se wo hye obi mantwa. Nkanya ne bone kwa so. Abrochire de obi e manage. Because wo no boso so a check your light bill abetua wo. Check water bill. Enter da bia me ka kire Ghana for say. Yentimi mfa Ghana. Pay en toto abrochire pay ho da. Because Ghana pay no nipa na to no tua dan ka 2 years. Munten ye Ghana pay nipa to no tua dan ka 2 years. Wo so atable kira no boso me bia no eso tua dan ka. Sa abanpo ene tua dan ka ma wa o light bill so e. Omo aban tuam dan ka mo. Light bill one abetua. Sa top money na aban de ma wo no. Sa top money ni bi no. E no na e ka na say wo ye dan. Ma men kro wa yi no ma wa bi. So na men eno na e ka na say wa obeyi bi what you say eno wa obeyi bi na wo de tuatua sa nyoma no nti wa hu ha obe manage nyoma a obeye dai wo de to aso na men kra we chin eno na Adwenepahene ka no yen ka sa abrochire enyo wunya chance na abra but wo ba na ese odi truth mu say wo Ghana wo betimi wo fa ha no wabusuafie e wo honom no krom ha na ntisa ebi mo kra timi da Banhof bebre ubehu obi pa awo bre no na oda Banhof na otimu sa awo de no train station ni na o muda wo ho tino yenka se abrochire enye abrochire ye pa ye unya kwan na unya opportunity ne dia na wa de waba nti said na America no abrochire ne de obi ngase menyo because bia me ka say obi ti Ghana me de bia Adwenepahene TV me ka kire musa abrochire de ye but ade ne say see ano obi apeso ba abrochire eye pa momla because ana awo ha too much awo ha mo ba ha na be hye kakra oh yes tie ma me wiase ete no wiase ete no obi wo honom na on da bia opeso obi kotokoto no ma me afia Abrokyire awechia obi wo honom na wiase opeso obi aye da kotokoto no ade me dwa e wo me wiase no etim pese ko bia ba abrochire because e bia wo adwen o se mba Ghana no e bia na wa ba be kotokoto me o ye o menua o madamfo nti e bia na da bia mpese me ye boss e wo so but who say wiase na nkasa no yesi di mami ni bi ene boa nti se wo so ba na be ye boga ni bia na wo so ahunu ni atuam yes so ati ase because obi wo te Ghana o pese wo ba ye no na nkoto shoe wato wei ade me dwa kra na se Ghana fo ko mo so mpefon omo perform phone no so no wo be je de se kroma se phone a ye kitakita kakra kai ukokwaje na contract na wutua na bosome what you say kroma se ukokwaje phone no contract bosome me phone ya me use bosome biam tua 100 euro so what you say bosome biam tua with internet 100 if you internet kwanya dey mi so we expect me say sa phone we menye sa phone we famlaw na me tua bosome bia 100 euro na be now say nipa na so expect me say we be santo bibia dey abre no na wako Ghana na wawo no akwa che nipa na de no na nipa na say ka tira wo say na scan one first scan kan ho what you say say nipa we susu be do abrochire na ntirim ayedin na afraid obeka say eh say abrochire no say nye ize sa na nke ye iza enka obia ayedin ababi kroma say ne ete no da bia me ka kire me nuanu Ghana fo say ye ne ye ka no kora kire Ghana fo no mo say ye mpa o masem ye ne ka no kora kire Ghana fo say ye nya de ye mpa o masem but me so no say me ka no kora na wo mpa masem de me ka me no kora no because me say daachi bia no obetam me boa ye de ato ama me mfa we ma metwam wo say ye ba no ka no say Europe say ya me fire omo me jai na what you say ye ba no Europe say ya nipa e brepe so free omutu free Italy e de ba Germany ha say obi person to free Spain e de ba Germany ha say sa nipa no e contact Adwenepahene TV na Adwenepahene ka kire nipa no say e bia discover time no enye bete nti wo ba no e bia me ka say okuta passport omo so kro munya moa no obi okuta Italian passport can say Holland passport ne o mu kuta passport no ba aban no wa moa this COVID time what you say enya ade aban no be dey e be boa nti aban no e moa so what you say nti enya ade aban no be dey e be boa nti aban no e moa wo no ba e so kokpa adwuma e dey eye na omo no de ya na omo ye ne say
nipa no wo ba no wo ka no kora kire ne say enka ebia woni kan mla medi holidays bi wa ha no hwe system no won hwe ba bia bi obetena nipa no waka kire no oh yo mate woni ba won so na nipa na sa afro oh ma beduru Germany ha o na mba beduru ya no nyoma nkoyie kura na na no man nkoyie ya ka kire mo say ha no wo ba to bo ase di kan bra yemfiti prekope empon yesen yesa de moja na eba wo ka mo kuta passport European passport no what you say obi on kuta passport de oba kra na otimi kokodi aduro e ma aban boa na wo kuta passport obe da kwa kodi aduro tu kuta passport no wo ba no aban ne say o ba de ablaba ye wadwuma aban ne meje wo ka enye de emfa nto no so so what you say enti minua no ye wa aburo kira say so no eto da bia ya na yeso ye ka ho bi ne ebre obi ho te aburo kira say obetena o Italy okuta Italy wan ya visa no da ba Germany ha say no we po bi krata no da ye adwuma o de ye adwuma bo skana no na ba bia menim so mo krata kra winu kra ne bo den kra Italy ne bo den pa omo ewo Italy no yes ne bo den because o ko renew no ne visa eso okoto contract contract no ba okoto no obi kra mpa wo di wanim no nipa no kwa betima je oba de wo de wo nti susu ampa say so mun share video because say kofa na susu ampa say wo no wo aba no nsem na dos wo free Italy abahasi na baba ye adwuma no ukuta 1 year visa no wa uba no wa address enya adwuma wo Italy ho biemu so ate ase na wa baba betena ha obi bia twetwam waje obi krata wo Germany ha aye adwuma abo ska no bia 1 year no so na yesa wo sa back eko renew visa nti wo sa eko back no sa ska na bia meka so obo no 2000 no sa 1 year na bia timbo bia 2000 3000 no wo sa eko hye ska no wo say the ekwa kwashi says can nti da bia na German for no o mo test no mo shede mu Italy for no but wrong because we say who make step me adwepan da bia me ka che say who make step so who say anamona me tu na be boa me na nya de emmoa me enye say wo ba ye na no kodwo bi krata say wo de koye adwuma at the end the krata na de kwa koye adwuma no mfa so bi anya de e ma so ma wo say boa says can no wasa na kwa koru no visa any adentina wontina Italy ho na honom wontina Italy honom na ne nkakra o residence ne da ho a ayeden ya na konya pa bi dia 20 na da to baabi 10 na da to baabi 30 na da to baabi sa at the end of the day no obetima tena wa da abe won krata no so ati ase na wotina wona wo no nya sa 1 year visa no a wo de ba ha se no wontima fa nya adwuma wa ha wontima fa nya adwuma wa ha wo ba ju obi die na da ye adwuma na the end no wa san bo se eskana no na wasan de aide esana kwakwa ko renew visa nto bi ho wonim obetena bia be 5 years a wo hwa na afi do be hu na wadwempahene utu no fo se menua we de kabo adentina oba kroma se no on fight se obenya won krata wa na wo mo obi de e na aye ode say Ghana for no eno na aye omo do yes say omo free Ghana ba old burgers na de omo kato omo tim eno ano say oba from Hanoma yese wodi obi krata ayede adwuma sa na o maka to omutim ai say unse adende ka beginning no me da bia de na me kan say kroma no kran this time no eduro die kura no udi adura ogolo odi na ago di wagura this time na eduro die kura no udi adura omutimi yede egu no mamu yede e ma wotimi nya abite allowedness yede e de ye adwuma so ate ase wotimi nya akwanya e de ye adwuma ntade ntina wo baaye no nkonkonko di aduru na won kan won sem yie na ye ma wo sa aduru krata no permit na mfa nkonko ye adwuma mo bi wo na wo de obi krata na da bia woni wo so so obegida ye adwuma at the end na esen bu fa so ade ye metan kra no wo di nipa ne krata because obi wo no obetena krom about 20 years ogusu renew ne visa 2 years ne kitan because oba ha no on person ne krata be full time job 2 hours no age aban sika no no da kan 2 hours no age aban sika no da kan into social life no more the same nipa no obese beduru ba bi no more disturb no on krata asem what I said no more disturb no on krata asem na wo ba ye no wo ba ye no ono de ni breba be gu so say fa na krata na de kokoye adwuma ma no to de krata na kokoye adwuma at the end of the day no obetu insurance wum what I say can say rent pension pay obetu ya wum ni nyina na yatete say ska ni nyina awie no na wasan be gina wo say bosom so a wo san eje wo say 300 euros say wo say be 300 na ni nyina ntwan mu no holidays sika so aban no adwuma no de be ma wo no
holidays is kind of wo nanka wo ye adwuma na wo bre na wo na wo ye adwuma na wo bre na nka holidays no ye this is can be ma wo no na afiri krata ewura na san no aba ka kire wo say holidays is kind of kra no esem san ye dey esem san no che yes esem san no che so ati ase adwempone nko a adwempone nko a wo na wakọ akọ Ghana recently but Ghana me first stand pamcho me pese me busa ne question ba ko na oyi ano maye oba so munjina so kakra maye nana na edi agoro no mo hwe na odi agoro ofo bo hade yes, Remo, asem na ye kan dey very 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 important. Person me busa ne say oba na me busa ne question no. Yen try no mra. Kwa kofa eyiaba. Nana, say hello. Ka say hello. Mpacho I'm busy me busa wasem. Say okay. Comments no you be read it. Elias. Me fa drink ko. Who fan ko? Me bow the jina me. I'm the same. You busa say. Elias. Be fa drink ko kwai. Na say. Na me say Ghana no wo ho. Se wo kọ Ghana. Nka wo ye burger dia be mpa na ka ese wo ye. Ese nka wo toton niema ekoma abusuafo na na se. Some video ba ko bi kra me kan wo. Enema de wo toton niema kwa enkenye bone enkeye. But this time no nyoma na be to akọ no. Check say be a t-shirt. E be am t-shirt ashami. E be 15 euro na mto no. So what is e be 15 euro. Example na mto na. Check fako Ghana scam hwa de. Even my t-shirt be 30 euro. The design market crowd there. But t-shirt be wo ho 50 euro, 80 euro, 100 euro. Now say t-shirt na wo wato no. Wo de ko che nipa no. Wo koye no. Na nipa na aye de age. Wo anim ne de. Na waka akiro so oh. E kana say me da ase. But wo wachi asem ne de.